sinikile indlela ukuthi vele sibosomabhizinisi siyiphalamende silive kufuna sibuye ukuthi umsebenzisi usungula njani nguloko njengonyama lokulikhambile ukuthi live libe nekuthula silo sikhulu nginalo lesilo sikhulu licebo nami bengathemba yami nemhlaba njengaloku vele kuyihlupha ibonakala ukuthi inenhlityo yebantu akumane silo sikhulu nohulumende lotawungena nyalo etambusisa ingwenyama amanye akhanze kufanele ukuthi lamatiko ahulumende afanane onke kusebenza kwawo kuletha lushintsho eveni kunalitiko ngwenyama elibuka lethelekile lisangakendi kahle silo sikhulu siyathi ukuthi imali eveni kodwa ngwenyama ngilapho kuneyuthi khona ngwenyama emhlaba bantu labasha bafuna umsebenzi ukhona umsebenzi lovuthiwe longadzingi emakatapila akusiki mayini akusiko kulima ukuthi nasofana amaphayipi kunemsebenzi silo sikhulu wetemidlalo eveni nemsebenzi weculture silo sikhulu njengalokuthi sifuna kulayela umhlaba ukuthi thina singaphila ngalokwethu asiqinise kakhulu silo sikhulu kulete ministry of sports neculture enza abantu labasha lokuthi sifakele imali mbamba nakusuku ayodlala ibhola ugijima awudlala okwenda sikuprofessionalize ayosebenta njalo kubentile emaveni lamuhla tinjinga temhlaba tikhona lesingatikhomba letidlala nje ibhola lechanje ligaluva ngumsebenzi kuye lokho silo sikhulu bese ngwenyama lokwethu lokwende ukuthi sibe unique emhlabeni silo sikhulu kweculture asingakwenzeleli nako sikubuke ngathi yinto yokuthi la kungumhlanga nakuyingcwana kwendiwana ayibe khona lama competitions nako sikuprofessionalize nakasuka noma ke ekhaya ayolithangweni ayopractice eteamini yakhe athi ukuthi emsebenzini nakasuka lo mntana silo sikhulu aya ebholeni ekugitseni ngomanene athi ukuthi emsebenzini ngaloko silo sikhulu kubuya kungabuya eveni emaswati aphile kahle bayethe wena waphakathi bayethe wena waphakathi ayethe wena waphakathi silo sikhulu indzaba ya kapteni loyicelile embangazitha liqiniso lithi ingwenyama emaswati ayethwesa lo mthwalo ukuthi ngoba ineliso lelibandi yona ingasibukela sivethe emaswati kodwa ke ingwenyama nami ngiqhamuke ngwene sengingaphosa nje silo sikhulu lokuthi akube ngumuntu phela silo sikhulu lomqondzako lohulumende lowathi ukusena kulomshini wahulumende lokusho ukuthi ke silo sikhulu nalaba abakhona itolo kulesigaba nalaba ke bamsela lohulumende ematikweni awungabajabulela kakhulu silo sikhulu angisho ukuthi lo private sector ngeke alunga kodwa nje umuntu kakhulu ukuthi ndvuna nkulu kube ngumuntu lotawu understand le system yethu etinkundla zichaza kulamuhla aphindze futhi abe nelithando lalabantu ungabi ngokuthi ingwenyama lendlovu emhlaba banelithando lebantu bakhuleka gogogo nawo tonke ama sectors bese lo ndvunankulu yena sofike ucinisa kakhulu silibhuthi ayisaphumi le mali kagogogo uyaya emisebenzini ukuthi wakho imali eveni ngoba njengoba silo sikhulu bayethe wena waphakathi bayethe wena waphakathi Nkosi sisakhula kulana kumjika wethu welive unemibalabala lehlukene sisakhula ke sibani phapha esikole Nkosi lolo hlata noma leli sithi lolo blue bokhuluma ngetindzaba tabo peace and stability engabe Nkosi silive laseSwatini njengoba sibuka nemuva sibuya kokhokho omkhulu bethu lokuthula soloku sihamba ngabo engabe siyenda njani nje silive laseSwatini ukuthi lokuthula lesinako lokuthula uNkulunkulu lasibekona silive siqhubeke sibe nako kusimame siyenda njani vele Nkosi silive kulolu hlangothi Dawuphendula kabili Nkosi nekuthi lentisha mthetho zimayile kufanele idlale konke asiqiniseke ukuthi live linekuthula kungabi ngini problem mhlambe inciter violence evele bayethe wena waphakathi Nkosi Ndlovukazi silo sikhulu angicale ngale ekugcina silo sikhulu le ekugcina ilula silo sikhulu
langabe lo hulumende singafika mthetho lo hulumende lo le cabinet njengoba imthathu lemkhono kahulumende langabe lo mkhono ofanele ukuthi uimplement le service delivery usebenza kahle kude indlela lencane lengela ukuthi lamalunga eParliament incite violence bese kuyenteka ukhanza lokuthi lamahlombe ethu sethele kakhulu letikhamta labantu kude umgwaqo kude imisebedleni mase sifika eParliament bese kuyafika lokushisa ngalesikhathi lo hulumende asapho ukuthi kude imali kuyaqala kufika amaholo kumbe enye ayi lo hulumende nale Parliament bese bakhona le mali bese kethusa ke lapha ngithi nje ngilobo lengakuthi lo school bese ngiyama emhlaba kunaye ukuthi le peace lesinayo singenda njani kuya embili silo school ngimele inhlanhla ngonyama silo semaswati sangithuma nga2016 ukuthi ngiye Brussels lapho iParliament yemagala amhlophe bese isesinqumo ukuthi livela kangwane alikhishwe ejinzeni yokuzuza ka-EU ngesizathu sokuthi ayikakhululeki silo sikhulu ngihamba nomlangeni mathendele Dlamini lothi sithi ngakufundzisa ngale kwethu singakuhawukeli kwebantu asiqole lokwethu silo sikhulu ngifuna ukuthini ke ngonyama sathi mase sichaza le balingani bethu beParliament baka-EU bajabula kakhulu basibuta umbuto omunye ukuthi manje lesikhuluma ngako asutsheli ngani umhlaba ngoba le mhlaba ungashintsha uye kuwo ngoba kuyaphila kwenta sibe nekuthula silo sikhulu angigcine ngokuthi ngonyama emhlaba indzaba yokuthula ihambisana nekuthi leli sekile silo sikhulu sibonga kakhulu sikhutelwandle lokuthi live bese lingcono isikhathi lesithe ingabekwa tikhulu ingabuswa tikhulu lemimango lokuthi lizele lici kude captain uyasifaka sandla lokuthi bagcine abantu batendela nje ingane silo sikhulu kubufakazi kuse live lisho limnyama kulendvuna ku11 lamabambe asebenza kona kodwa lelanga bantu basadvantage lokuthi aku besayenda nje umsindo lokho neveni ube nesikhathi lapho bona side endvuna nkulu la uqale khona kuba nemsindo eveni bengathi esilo sikhulu siyabonga kakhulu ukuthi ingonyama emhlaba seyitibusisile tikhulu asicinisa kakhulu etikhulwini silo sikhulu tikhulu tibike bantu badiphasi lengaphandle bayethe ngaphakathi bayethe wena waphakathi bonkosi sitawithatha imibuto kunalolu hlangothi sitawucela nje bonkosi nitethule kafishane bese sowuconza endzabeni babe isandla lesiphakeme kakhulu lovunule orange babe lovunule orange babe buya ngalapha Nkosi ngalapha Dlamini kunene ngalapha sawucela bonkosi wonke lo nembuto abuye kunaluhlangothi ngala babe ngi4 sicela babe bane bonkosi ngicela make abe munye ngala bese bobake baba bathathu singanijikisi bonkosi sicela nje bobake baba bathathu make abe munye sesiyandala ke bonkosi sothi ndawujika lonke nangabe ningasakhona ukuthi sibambisane kulolo hlangothi asale njika akabuye kumake make munye make Utokandaba emakumbamane omhlaba amandla indaba libito lami ngimasiko Dlamini lebutheka ngivundle emgwenya babe wami umntwana ngothi sibona ngaye esigombeni induna yami nguMatsinane Amos
Ngisukuma nje lapha ngiva lilunga leParliament nalibeka likhuluma ngendlela yekwakha kuthula. Kunetinto letendekako lemimangweni letibanga lokuthi kugcine sekude lokuthula. Tilamangweni kubo babe tiphindze teyuke tiye emahhovisini latsite emahhovisini abobabe bondaba zabantu nasemahhovisini abobabe ko-RA. Nakwenteka tindzaba tekungavani kahle noma kungaboni ngaso linye lemimangweni ukhandla sekubalekwa-ke kuyiwa lemahhovisini. Lemahhovisini ufike uthole ukuthi le ndzaba ayitekeki ngeliciniso. Engabe live belingenda njani? Umbuto boss. Ubeka buta nje lo mbuto wakho Jalsa. Engabe live belingenda njani? Kuthi lamahhovisi akube mahhovisi la khona umuntu khona tawuma eqinisweni. Leliciniso ngikhanza likhulula lelive mina. Ngikhanza ukuthi ngeke kube lo msindo. Sicela nje ukuthi manje sakhelwe ukuthi kube nekwesaba la kulelo office ungendi lokufuna ungabhashi nami mhlambe angani noma ngisebenzisa igama lelibi kepha nje kube nelivalo hey unophakathi hayi makaphendula inkosi kuyama kutawubuta tawuthatha nje kabili langa naphendula Jose kusele babili ke bonkosi lapha ngiyabuka njalo olile lama bayethu wena waphakathi labangangadi lasibayeni ngingimake emaphanga lamkhombo ngenzeka Dlamini enkilichi anda chief umkhumbi lo kungisukumisako ngiyaxolisa lo sesihlale ngoba ubale make munye sesuma ngathi siyabangisana but sithe enkosini yethu inkosini busisi lo make lo meyambuka lo mbweni akavane manga lo make lo lambukeni uyathandaza ngilana nje kungenxa yemthandazo ngivile ingwenyama itolo ithi itamkhipha ndivuna uNkulunkulu ngekuthandaza sibeke phake sathandaza nasekuseni ngivuke ngayedini yesonto ngapho ngayobika ukuthi ingwenyama ithi kunyele ukuselela esibayeni lamhlamini lana ngicela kunyangela ifishi yakujula jona bamthumela enilivanye wathatha umkhumbulo eCharachi umbuto ma le fishi azange imnika ngoba walela ifinisha ngibuka naku ke bantu abami nine nisembili njenga ngibona lapho sine mina ngiyasebenza ngilidinga sihle but yini into lengiwadingayo ngibona abantu bayakahlanyela bayithole imali but lo akamkhonda zange sayithola kodwa uyahleza ngiloko lengibuta kunikala kanjani wena phakathi uyalalela lunga leParliament liyakhona nekulalela kahle uyajajala tokuthi utanje bayethu ungene embutweni yethu ngisamletho kaDlamini ngiqhamuka kulawuba umntana enkosivele bantu kwami njengosi lapha ngisaqala ukubuta lokuthi ngoba sikhuluma ngepeace la ukuthi ngaba kanjani usho ukuthi lapha eParliament uma nini amalungu eParliament ningastika uconstitution yelelive noma ngabe kukhona lenifuna ukuamenda nikuamende ngendlela yakhona usho ukuthi lokho kungeke kwaba kulethe kuthula na pendula mhlonishwa bayethe wena waphakathi silo sikhulu bayethe wena waphakathi silo sikhulu lo mbuto lokugcinwa ngawo silo sikhulu lokuvele kambe embili iParliament kufuna vele isebenze ngemthetho lengicabanga ukuthi kuyenteka nalamhla silo sikhulu sekungaba nje ukuthi emaswati vele njengoba sekabekile nje umlangeni lapha akushumayele athi noma akhetha lemuva ke tinkundleni avele akhethe bantfu labatawutsanza nalokufunza lo mthethosisekelo labatawutsanza nalokuya lemphakatsini lokuyawuhlehla atokwati ngale system yethu ngoba lokunenyalo silo sikhulu sekufika abantu sekufikela ukhetho sebafuna ukukhethwa
bese nalesive ngeliphango sesigcina sesikhetha nanglofika lamuhla ngoba sekhona la kuphethe sesikhohliwe ngalokuhledla lebe yakhuluma ngako namali bengathi silo sikhulu ngonyama eMaswati ngaba nje ukuthi eMaswati akade ihluphe lokuthi nakakhetha ilunga leParliament akhetha indvuna buchopho afaka umuntu lonjani ngoba lo mthosisekelo uyayibophelela ingwenyama lokuthi ingabuka noma ngikuphi kodwa kakhulu ufuna ibuke kukwalele kunolesi bayethe wena waphakathi bayethe wena waphakathi sitawucela make asonzele embobheni bonkosi njengoba sithi bomake lababili nabo babe lababili sesitawucela ke bonkosi ukuthi nibuyele niyohlala ngasemuva umsebenzi welive usaqhubeka sawuqhubeka bonkosi siwubude umbudo bayethe wena waphakathi Basikeni bonkosi siyohlala phasi salithola lithuba bayethe wena waphakathi bayethe Nkosi Dlovukazi libito lami ngithulile ngwakadlamini sibongo ngenzeka msane ngitokhuluma ngalesitoko lesithi kuletha kuthula eveni kokuqala nini bekunene into letawuletha kuthula eveni ngokuthi sibe lapha encwadzini lenkulukati lelivi laNkulunkulu lelithi singatisusi tikhongwane lesitikhanzile kubo babemkhulu Besibili ngiloko ukuthi sizame kokuthi kuregulate ema-NGOs langenako eveni siwatisise lama-NGOs langenako eveni Make konze embutweni Nkosi umbuto wami ngokuthi lama-NGOs langenako eveni siyawatisisa yini ngokuthi angena siphi angena njani nalokuthi lama funds lama NGO labese ayawangenisa awanika laba labagcina bende umonakala eveni asuke abuyaphi asuke aconze kuthini ukhona into bese uyalandzelela ukuthi kwendekelelani lokho bayethe wena waphakathi bayethe wena waphakathi ngonyama emhlaba ngiphendulile imibuto kodwa nje silo sikhulu lapha inze ngibuyele kumake lokhale ngemali yanhlanyelo inhlanyelo ngilesinye setikhwama letikhona etinkundleni kodwa ke silo sikhulu kumnika insaye yahulumende wakho lokuthi letimali akusitho etenele letetiale kubantu ngaba kucela nje silo sikhulu lokuthi uhulumende wakho atikhulise imali kufaka ekhazi RDF ngoba besangathi mangilunga leParliament enkwene le mali beyiphela yonke eminyaka kusayite icebo etinenge kusho ukuthi vele RDF silo sikhulu njengaloko ayiphakamisa iyafuna ukuthi iParliament vele ngoba ngiyo lephakelako iphakele ikhumbule ukuthi lemuva kuyashoda bayakhala abantu bese ngiyabuya silo sikhulu kule kugcina lebe kwangimakemsane ngithi angaze ngaba secabinet angaze ngaba kulamanye amatiko labukela kushoko ngekusebenza ngiliphoyisa ngibelieve lokuthi eveni kude umuntu longangena ngoba live liphethwe kunema agencies la khona ekubuka lokho lengicabanga ukuthi nangabe kuyenteka kufuna ukuthi kuhlahlelwe emehlo nekuthi kwesilo sikhulu liqiniso lithi bengisina ngikhankasa enkwene ngifuna kukhethwa ngicela kukhethwa nithi kulabantu singakwetayile lesiphiwa kona kufuna kuphiwa siphelane ngibatshela ngayithi inhlangano tangaphandle noma emaveni angaphandle nithi luhamba embili umuntu nakupha lutho kuba necondition la iphumelela lapha kona ngenteka athi
sale wenda lokhu longakholelwa kuko wena ngalokuthi uthi imali ugcine sowungena khona shothi lafishane nje silo school singacela ukuthi lababukile kungena ama NGOs nekungena wethi imali even separlamente sawushaya umthetho naloshobo lokuthi yonke imali lophiwa yona ngolunga leparlamente ngabe uyicitizen yelive kufuna ihlole ukuthi lokuphako yena vele uhlole kangakanani uyithole ngendlela ethi kahle yini futhi ute inipheke labukhuni ngiloko nje silo school bayethe wena waphakathi Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi bayethe wena waphakathi sibonga kakhulu Nkosi sibonga kakhulu impendulo letinhle nekusichazisela kabanti Nkosi lokho ngumhlonishwa wasenkundleni yaseNkwena kanti ke maswati lamahle sikhulumile sawulandzela ngumhlonishwa wase